na samom cvetanju.
Dragi prijatelji, dobroveče. Da li naši mladi igrači zaslužuju jedan aplauz? Molim vas, ispratite. Zaslužuju veliki aplauz zato što su se potrudili da naprave atmosferu večeras. Dragi prijatelji, dragi posetioci, dobroveče. U ime organizatora želim da vam se zahvalim što ste ovo divno julsko veče došli na Rajac. Imam veliku čast da vam najavim nastup muzičkog ansambla Vila iz Novog Sada. Jedan aplauz za njih. To je muzički ansambl iz koga su potekli mnogi značajni muzičari, od kojih su neki svetski poznati. Jedan od tih svetski poznatih muzičara je doputovao iz daleka, samo da bi večeras bio sa nama. I ja ću biti slobodan da ga citiram, on je izjavio da je došao na 44. kosidbu na Rajcu, zato što je to manifestacija koja čuva tradicionalne vrednosti i kulturu srpskog naroda. Ja mislim da je to zaista sjajno. Molim veliki aplauz za Slobodana Trkulju! Dobro večer svima. Mnogo mi je lepo ovde, ljudi. Prvi put sam u Rajcu večeras, sada sa vama. I moram priznati da sam onako pozitivno iznenađen. Čestitam vam što čuvate tradiciju. Čestitam vam što ste čuvari baštine. Jer bez tradicije i kulture mi kao narod ne postojimo. Tako je. S obzirom da je Žetva opevaću jednu kompoziciju koju sam napisao inspirisanu Mobom, tako da mislim da je prikladna. Nadam se da ćete uživati. Žito je moja kosila, devojka vodu nosila, tragom da pije lice, da mi je dušu da okrepi, u vodu mila biser je skrila, dragom da pokloni. Evo ti dragi vodice, da narosiš okice, rosu da piješ, lice da miješ, dušu da okrepiš. Izvolje voda iz srca moga, za te ću pevati. Ne stoj, ne stade, ne stoj,
zlatna jabuko, zajti vode duboko, rosu da pijem, lice da mijem, dušu da okrepim. Ljubav si skrila, ko gorska vila, za me ćeš pevati. Nešto Sada bih u pratnji ovih divnih muzičara izveo numeru koju sam prvi put svirao pre nekih 25 godina, recimo, kad sam bio sitna deca. I ovo kulturno-umetničko društvo inače vodi Milorad Lonić, koji je ovde večera sa nama. Uvek tu, ali teško ga je vidjeti. I on je jedan, da kažem, od vrlo značajnih ljudi u mom životu, jer zbog njega sam počeo da sviram ovaj divni instrument koji se zove gajde. I uz njegovu podršku 10 godina razvijao ljubav prema srpskoj tradiciji koju sada prikazujem svima u svetu. Treba ljudi da znaju i ko smo i šta smo i koliko bogatu kulturu imamo. Numera koju ću svirati se zove Baba Đurđe.
Inače, gajdaši imaju beneficirani radni staž, zato što kažu da svaki gajdaš provede pola života štimujući gajde, a onu drugu polovinu svirajući.
Srbija!
Ovo je baš njegov. 16 vlogova sam bio, 3 različite prvi dio glumi.
Bene, non sapeva adesso si vede
crkve se kući samo. Boh,